Ismail bimeze bite? Ntako bimeze kabisa. Sharijeri yanjye yamenetse. So tingura ngo ya sharijeri hano twe dufite amasharijeri menshi. Harya wowe ukoresha 15. So numu. Na 15 ngiyi sharijeri hano uzatumenyera urwo rwacu rurihagije. Sharijeri iramenetse ni tasi se. Ngiye nkoresha kandi ya 15 nari hari. Ngiye nkoresha Rwanda Tel. Urayifite? Hano twe ibintu byose mara ari ikibazo uraza ufite hano ngo nigikemuke nukayishaka kunsebya. Ese mwatetse iki? maze gukora indi Umaze gukora iki? mubwira gushyiraho zingana uko mbona ari butari buhaga Ngo bagende. ese izo neto shyize mu mutwe n'izande Owe soti Izo muryango. Bro, itiki nzana aho ngaho inengera hano mu rugo yavamo brushette nziza n'ibirayi byo kwa Mucoma ngiye gufata moto nze kukureba. Uribeshye kambwi nkasanga. wayifashe se ubundi? ariko Keri Nambaye rinete ndi gusa gute? Yes again. nka biriya bintu byerekeye yagukoreye buri yose Ndakumva mana. Ariko ubugaruye ibyo bintu koko mu by'ukuri. Mani rega soti utunzwe n'amatiku ubwo se tutavuze amatiku wakaprodinga. Urese aga. Biriya bintu byabagarike uva ko nkunda kwa Prodinga biriya nta bizuzi birimo ni ugukunguta. Cyane ugukunguta uko akunguta kose ara nta kintu wabonamo. Ni ugukunguta kabisa. Umva nga rero umva recordinga ngiye kuzamura itiku ryanjye recordinga. Reti. Recordinga. Nagataho ariko ngiye sinkine. Recordinga mani azikine kwa Prodinga. Dore yuko nanabuza Prod shayo uyu munsi. We umva we no recording umbwire. Ese ngo mugiye kuzamura amati. Jewe mani rega ngiye maranye iminsi mfitanye ikibazo n'umuntu kandi ari uyu ninde uri kubikora agasi wowe Atagi. uri kubura big screen ngiye kuri live yanjye Waza bagashyira isimuro big screen. uwo muniga yakoze amahita ngaye mwana mujya mumwuba ndakumanura Singuye nakura jya sijya umanura abantu ndabyibutse Singuye umukire Bantari store yahageze. Bantari kuziranye Bantari genda gake. Bantara nzi naraza ariko ntari umukire ntabwo arambura ukuboko Icyo ngicyo cyo wenda cyashoboka kuko simbizi ariko kuba ari umukire byo ntabwo mbishidikanyaho. yewe ntabwo mbizi naba aga niwe muntu aga Bantajya kuri kamera aga ntago ari umuntu wagafashe iya mbere uvuga gutyo kandi njye kuri kamera mbaze aga kuntu yifata akamvugaho gutyo nabi ngo sindambura akaboko. Baby uzi kuntu Batari yamendaga kera ku majipo shanka nkatega nkajya mu mujyi kuburanga agiye kungurisha imyenda akamenda ya kuri kamera mbikwibutse. Uri umunshaka kunyu ase n'ibyo nigeze ngwenda miki. Rose ubu nta kiguhenda bwo. Kera narajya muri filime subizi. Ta miki tuziranye cyazo mu bantu zabeshya. None waramukwesa siga wigira kwa Obed. Araseka ruko amamariza ko nawe abizi. Ta ntago yankwepa ngo bikunde. Ako Bantaro wagira ngo hari n'imitagira siga abakobwa. Reka nkubwire bwa mbere mura na Bantari reka mbabwire. Ikintu cya mbere nabonye cyo gucuruza uyu mujama arabizi. Kubera ko nyine azi ikintu gikurura abakobwa. Nimba ugurira umwe umukobwa ubwira abandi ugasubirayo. Azi gutanga keya ku bakiriya. Uzaba i Kigali wa mwana wavuye ni kure. Ariko ninde wavuye kure se? Wavuye ndahazi.
ngo mubwire Bantari ikintu akora umukire Kayizidora muhundagazeho amafaranga. Ngo mubwire Bantari ikintu akora. Mana yanjye dore muzanye wa boss tuziranye. Bantara akora iki mu mufilm imana? Ya kuri kamera Kayzi. Okay, mbere ndasuhuza umubyeyi wacu bita Pasi Sweet uriya mu mabuja cyangwa hari umwana. Oya ni Pasi. Banta bite? Ako bero Ndasuhuza cyane ndagufana. Aha, Eh, nanjye gute se? ndagufana urampfana se kutajya unkaturira ku myenda nyumvira ye. Banta uno muntu ukajya ufatira n'umuherwe. Ewe muntu unkurikiye mu banyamafaranga mu Ariko Rwanda. Kezi umva Miki umwe mu bantu nkaturira aba mbere muri ubu buzima uyu muntu uri mu mabuja wanjye arimo kabisa. ngewe urankaturira. Oya Miki we ntabwo wabura kumuhenda rega. Miki ni urucabana. No Banta ibaze ko wadoze Umuntu uri kumva umupira ni kugira ngo nyoreza n'umwenda nazi nimba uri bunankwire wa muhungu wararoze. Asanga ari umukire wa mbere. Oya ariko ni urucabana. Ako Miki Noneho Miki Bantari nta nubwo akitaba telefone asigaye afite abakozi bitaba ku Mana ruhande. yanjye. none se nyine gukira bisobanuye iki? Ako Naramubwiye njye nimuhamagara abakozi bakanyitaba sinzongera kumuhamagara. ahubwo Miki naramubwiye kambabwire Miki ukuntu byagenze buriya Miki tuziranye nta 500 ndatunga nanjye nziranye nawe ariko Miki nza bitaraza. Ariko we nyumvira imbigi igihugu. Uravuze ngo yakoresheje ya mavuta yo mu biryogo. Mumba murankundira ngo nibibi ifoto yanjye ya 2016 nari inzobe. Ahubwo Bantari twamenyanye. Ako kantu k'amavuta gashobora kuba kakora Miki. Bantari twamenyanye Yakora kavamo views. Ya nese kubaza ko Bantari twamenyanye maze igihe gito mbyaye nk'amezi nk'atandatu. Dahira. Nshaka kwipanga akazi wapi? Banta nayo narazimutse igitsina hungu niyo cyageraga numvaga kiri kunuka. No dore wo bita Pasha 250. Narananutse sheri ndi kuri tayi. Nagukingana kwa kundi. Reka kuba none ikibuno ni ikibuno nakoze sadari. Ariko no kuvuga ngo ndashaka kuzasimbura Davis kuba nanjye nkita umwami w'abana. Nese Banta Umwami w'abagore. Bantari Imana rero. Bantari ngo niwe muntu guhenda abakobwa ariko ngo yabahenda yagira bakagaruka kumugurira. Miki wahanaguye kuri kamera yawe. Nukuri ko Imana nayihanaguye. Oya hanagura. Ahubwo ni filter yashyizemo. Washyizemo filter asa kuri TikTok washyiramo filter. Yaturuka he? No kuri WhatsApp bashyiramo filter bamaze kubinyereka sinari mbizi. Ubwo nawe urumva turahuje nanyiza ugiye kunseka. Katurebe Zamura Muyovu mari, zamura inshuti yawe Muyovu. Muyovu none ubu Muyovu ururimi rurava mu kanwa ra. Muyovu yuguye abasaya musize. Ngiye kubona amamagaye WhatsApp sinzi nahana kuri nimero yanjye. Aga ariko yavuyeho ko none ndi kubona. Yamanutse. Aga ariko nubwo yakujyanye ninjye twagombaga kuba ninjye turi kumwe. Ivugisha ibyo ushaka kubera adahari. Ibaraguze. Umva oyega Miki nagaru kubeshya tuziranye imbere. Ibaraguze. Oya Pasha uyu muhungu tuziranye uri kumva? Mbese ari gufuha ndabizi. Oya ntabwo twakundanye ahubwo ngiye tuziranye ntaraza no mu bintu bya sinema. Numbwire. Era ndi inkubiswi ya danje. Ako nawe yari inkubiswi. Nawe yari inkubiswi. Ariko Banta. Amafaranga make yatangiye kuza. Uri umukene wasaza. Yaguze n'imodoka da. Mumbwire Bantari adafite amafaranga nambwe kuntu yari ameze Miki. Yasaga ate Bantari? Ntabwo yari afite appareil inshuti yanjye noneho umva. Nta na dore tarafite. Kanikomereza na. Yari ayifite gwera kera. Ariko Miki. Miki. Ariko nje Miki mpamvu ndi kubigarukaho. Miki nuko yashatse kumwipanga. Washatse kunyipanga akazi? Miki nuko yashatse kumwipanga akazi urumva?
ariko nawe afite ubujura bwa danje ntabwo yigeze ankatira ahubwo nashatse kumwipangamo akazi urumva akajya nderega ati mukanya ndaje kuwa mbere kuwa gatanu jewe ndi umwana mwiza abahungu mwese ndabakunda ntabwo nabanga uri sawa abahungu ariko njyewe nubwo muri inshuti zanjye mfite umugabo agapromota Nashyizemo rinete. Nashyizemo rinete. Mama. Nese Pasha umeze neza? Meze neza sha. Umva maze kumenya ko n'ubundi abantu twese tuzapfa ubuzima bwaroroshye. Utitaye ku baguca intege. Uragenda uriga uwanyu. Pasi, ese hani yagiye ku ishuri? Kandi ubu gutya twese turi hano reka urumva Miki irayivu iriho Pasi mama wacu dukunda akaba umukirekazi ntumbwire iriho umunyamakuru n'urucabana iriho Kering agira inama abagore iriho umukiro wa Brikisi ni umuhanzi hariho Bantari yambika abakobwa hariho Muyovu n'umukomediye oya Muyovu ni umusinzi ni umukomediye bivuze neza so nawe ndiko narigiye kubabwira hariho Kezidora umva hariho Kezidora umukire wa mbere ku isi hariho Pasha umunyamakuru akaba n'umukinnyi wa filime akaba n'umucuruzi Pasha se ariko Pasha ni n'umunyamakuru Pasha ariko wumfobya urinde iyo ndirimbo kayikunda ngo kumvuga no kunsebya ibyo birabareba